aya niyo makuru agezweho muri aka kanya. Reka tubagezeho itangazo riturutse mu biro bya Perezida wa Repubulika ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'116 none kwa 24 Nyakanga 2024 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bayobozi bakuru mu buryo bukurikira. Abaminisitiri: Madame Judith Uwizeye ni Minisitiri muri Perezidanse ya Repubulika. Madame Ines Mpambara, Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Bwana Yusufu Murangwa, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Dr Emmanuel Ugirashebuja, Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta. Bwana Juvenal Marizamunda, Minisitiri w'Ingabo. Madame Console Uwimana, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Umutekano mu gihugu. Dominique Habimana ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Dr Jimmy Gasore, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo. Madame Paula Ingabire, Minisitiri w'Ikoranabuhanga mu Itumanaho na Innovation. Bwana Joseph Nsengimana, Minisitiri w'Uburezi. Dr Bernadette Arakwiye, Minisitiri w'Ibidukikije. Dr Marc Cyubahiro Bagabe, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Dr Sabin Sanzimana, Minisitiri w'Ubuzima. Bwana Prudence Sebahizi, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda. Madame Nelly Mukazayire akaba ari Minisitiri wa Siporo. Dr Jean Damascene Bizimana, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Ambasaderi Christine Nkurikinka, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Major General Retired Albert Murasira, Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Dr Jean Nepo Abdallah Utuma Twishima, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Abanyamabanga ba Leta: General Retired James Kabarebe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye bw'akarere. Madame Mutesi Linda Rusagara, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe kwegeranya imari n'ishoramari rya Leta.